vodili i njega. Ja niet zo te was. To mu po našim pa nije, ništa sve živo. Straši mi servis, straši mi se vozi, straši mi jak auto, deluxe, nije to ne treba nešto malo da se dobaja, pa ne, pa šta polja, gde ste vi? Kako se zvao? Jedan dan smo radili uvijek da ti inačeš unutra. Dobro. Dobro se povaditi. Smo imali ranije kao za davili se ima neko vreme uzela kopila trova matka. Ja,
Non è mia denuncia. Guarda,